Buriya narinzi ko Fred ari umuhanga mu kuririmba gusa adashobora gutereta no kuri. I thought Freddie can only sing and he cannot know how to date women, but niwe wa mbere. Niwe wa mbere. None nabyo byarabaye. He also did it. Imana masi. Amen. Ubwo abakobwa bavugije vuvuzera namwe muzabona abazibavugiriza mu izina rya Yesu. The girls that were using vuvuzela, may you get others who will use them for you. Anga muzabona Others who will use them for you. Anga muzabona abazibavugiriza. May you get ones who will use the vuvuzela for you. Do you receive that? Very good. Niko vuba cyane. Soon. Kandi bose niba Nicole gusa. All those are called Nicoles who are using the vuvuzela and Keza. Harimo na Dr. Keza. And Dr. Keza. Reka dukomere Imana amashyi. Let's give God the glory. Okay. Aba bavandimwe bafite ubukwe kuwa gatandatu. Have a wedding on Saturday. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Numugisha ukomeye kuri twebwe nk'itorero ndetse n'umuryango. Blessing to us a church and the family. Ubukwe twarabwumvise tugira igihe cyo kubusengera turabwitegura. None wa munsi twari dutegereje urasa naho wagize ute wageze. Rero numugisha ukomeye. It's a great blessing. Esperance aje aturutse mu gihugu cya kure niyo mpamvu twatinze kumubagaragariza. That's why we couldn't bring her to Turashima you. Imana rero yamurinze. Thank God for protecting her. Kandi akaba yageze hano amahoro. And she's gotten here safely. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Niba ntawe bibabaje dufite umunezero twese dukomere Imana amashyi kubwabo. Let's give God a big hand of applause for them. Amen. Buriya narinzi ko Fred ari umuhanga mu kuririmba gusa adashobora gutereta no kuri. I thought Freddie can only sing and he cannot know how to date women, but niwe wa mbere. Niwe wa mbere. None nabyo byarabaye. He also did it. Burya umuntu ashobora gukora ibintu byinshi mu mwanya umwe. A person can do multiple things at the same time. It's because of the goodness of God. Esperance rero turakwishimiye Esperance, we welcome you. Welcome. Amen. Amen. Nagira ngo rero munyemerere dusenge dushimira Imana ariko kandi twongere tubatumire ubukwe ni kuwa gatandatu guhera saa 3 za mu gitondo gusaba no gukwa ni Excella School ya Kimironko saa 8 zuzuye tsaba turi hano mu materaniro hanyuma kwiyakira n'ubundi bikomeze kuri Excella School Kimironko. And then we'll continue with all celebrations at Excella. Nagira ngo rero munyemerere mu izina ryabo mbatumire mwese mu izina rya Yesu. Allow me to invite you all in the name of Jesus. Come, let's fellowship together. Kandi a wedding is a blessing. Ubwiza bwabwo n'ubwitabire bw'abantu. And its goodness is the, everyone being around. Amen. Amen. Murakaze neza rero Imana ibaho. You're all welcome. God bless you. Munyemerere dusenge. Uwiteka Mana yacu turagushimiye cyane uyu munsi ukomeye, munsi mwiza utwemereye kugira ngo aba bavandimwe twongere tubahagarike hano imbere y'iteraniro. Turagushimiye ko washize urukundo mu mitima yabo kandi ruganisha kukubaka. Twongeye gusaba kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze kubana nabo iki cyumweru cyose cy'imyiteguro kugeza kuri uriya munsi ubwo tuzaba dufite kwizihiza ibirori aho babiri bagiye kuba umwe mu gusezerana kwera. Reka imbaraga zawe Mana zikomeze kubana nabo kandi kuboko kwawe kw'iburyo ariko gukiranuka kwawe gukomeze kuba kuri bo.
ibikenewe byose n'imyiteguro n'imigendekere yayo byose bigende nkuko ubishaka. Tuzakomeza kukunezererwa no guhimbaza izina ryawe mu izina rya Yesu umwami n'umucunguzi. Amen. Urakoze cyane, saba umugisha. Thank you so much. God bless you. See you on Saturday. See you on Saturday.